I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monetake, Fulanga in Low. Love listening to Bull FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Bull FM. Talk about in Bull FM. Setsan. Nadango Leonard Tulip, au what you took in Ba, and the Talita na parang ng Bull FM, balitin na bantu na sir. Bull FM, number 2 na sir. Ni sambul binaka se koyongo na pagaleleka ni nonde tukutuku na bungende indai na pakatata ni dangilamba Winston kina walubu kanda senga ipakananda kuya ipakalenga pakalebu na tambana ni suka en na nonda panua en na buguni be kaongo e rawatanga kina na FSC en duan rau tolu sambu gadiu na undul na tani ni suka en ambak saoti gona be kai pakande taka o yogesh karan na buni bola tunde ni tambana ni suka mayalan ro tabua ena mataka ni kuwa. Sabaka rota kana tambana ni teitei endo ni tuba me rawa ni pakaungeti rakina nanda usus manu ena nonda vanua. Era usata kata watatiko ena ngaunongo o biti ke New Zealandi ena kena barauta ke endo ni tuba vou me rawa ni buke ikina o irna vekanda ena kena bagarau taki na susu manu. Na magitiko menandola ni matai ni bengara biongo ena Cornivier Station ena vula o June. Ena tomani tungana nonra na laki wa sumburi na pasindia nimbasi ena ngoni sala e kasabu ena bugni sisi ningele kame wase ruo kina na ngoni sala era na sombu karena tako soba na ngoni sala ka boilengai nimbera nirna laki vonto tale ena yasa kandua ni ngoni sala kayo John Hutchinson na buni lewani Fiji Roads Authority ningo ena bukeira na pasindia merakuni ngoleva na ngoni sala balabu mbautikina sa daga tiku bako kawa na tambane ni ngoni sala ena kena sangai me baka binakataki na lenga ongo kina gitu esa tu barau na matatimi lo abitu ena nando banua ena buku ni sotsota ni World 7 Series erto baadora ni uti ni bako koyango ni kuwa ke Gareth Beiba nandau ni Beiba bulidi esa tu baka ataka o Beiba na beka erawa ni laki waedhuri ena lomo ni rara ni oti na ruona madhawa ni baka ukoyango keira na nonda dhorbo maidha vekiri na pagaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri erawa ni ngaisema ni Mbula FM kina Radio Fiji 1 me nonda bata na kalungata ni moni madhawa. Sa arnayanda oya wo chonen rut kele bai buni moli rakita kira sa ama pinakantin na ndawa ama na Radio Fiji 1 kalau ngali baga penenu makaya machona berantari watu ang dawaro na Radio Fiji 1 besando bai bichi oya wo lavini nambuli mana FSC mba ondo talita kana Radio Fiji 1 lalango police matawalu susungemba ang bula matmay Radio Fiji 1 temba na Radio Fiji 1 nandu mo ibiti na bonga ni BNN